U zadnjem dvoboju koji smo imali sa Krškom napokon smo prelomili tu tradiciju sa nezgodnim i negativnim rezultatima. Rasteretili smo se psihološki u toj zadnjoj utakmici. Cijenimo ga kao protivnika i kao tako smo se pripremali cijeli tjedan na jedan važan i težak meč. Znamo da imaju kvalitetne pojedince, posebno napad koji je neugodan, brz, okomit, i nakon analize koje smo napravili mislim da smo se dobro spremili, mislim da su fanti kvalitetno odradili tjedan, da smo svi uključeni u proces, da izgledamo kao moštvo i samo to je jedini recept do tog uspjeha koji smo si zacrtali. Ja drugog izbora nemam, padati duhom nemamo pravo, moramo samo gledati prema naprijed, biti jedno, disati jedan za druge i jednostavno veslati u jednom pravcu, pa ćemo na kraju prvenstva podvući crtu, vidjet ćemo dokle smo došli, ali da u svakoj utakmici damo sve od sebe, da ostavimo srce na terenu, jer to je jedino što naši navijači žele. Moje jedino razmišljanje je greti tekmo po tekmo i sad najvažnija tekma u našoj sezoni je Krško i bilo bi pogrešno razmišljati o nečemu drugome, jer svi znamo kvalitetu Krška i igrači moji znaju, trenerski štab zna, ja znam koliko mogu biti neugodni i na našem terenu to su pokazali. U prošlom dijelu sezone pripremamo se protiv njih kao da igramo protiv Chelsea. Tako da u tom pravcu pristup i ozbiljnost koju smo pokazali u zadnjoj utakmici protiv Radomlja bit će ključni faktor u ovoj utakmici. Sigurno da su to jako opasne utakmice, ali je i interesantna jako utakmica sa taktičke točke gledišta, psihološke točke gledišta, jer jedna ekipa se bori za opstanak, svi znamo ko je igrao nogomet, ko je došao u tu situaciju, koliko je to opasna situacija, ali isto tako ekipa koja se bori za više ciljeve, isto treba da se nađe taj psihološki balans, da se ne srlja, da se ne žuri, da ne bi žurili, da ne bi pali u nekakvu zamku. Jednostavno 95 minuta traje utakmica, moramo biti pametni, isplanirano odraditi i sigurno će doći period gdje će se lomiti utakmica, gdje će biti težak period, to trebamo istrpiti psihički, biti jedan za druge, a u svakom slučaju idemo na 3 pike koje nas se približavaju u našem cilju.